Horas, selamat pagi Bapak Inang. Nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas suhurta bui isesehan amin asyam marhite rigapan siganu pari bani sogoton. Bai majalo hita hata nine bata martonggo hita. Dia itu pamah sombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani biar layakmu apa panghidopimu huban nami ibagas guluh nami siganu pari. Bui idaihon haname namatin nama dear aganupanin pitahalani bagal ni holong ni atin. Asi bani sogoton pe bani nasihol ipukah kanami horja nami siganu pari. Perlu besi seham torangi ham ur apa pikiran nami marhite hatam. Asi maruli kanami bani ganup tanggung jawab nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Papenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata bani sogot nyarion Senin tanggal 10 Oktober 2021. Aima tarsurat bani Galatia onom ayat pitu na makatahon. Ulang makahon na siyam sengra nay bata apasan ay iyain itidah kon halak aido sabion ni. Totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haganupan dohita membotoh tene anggo halak na manuan pasti do manabi. Halak na manabur pasti do pariyama. Nah, ibagas hataon totuboy idah kita terlebih maay ibagas guluh hapor sayon ta sonay age itongah-tongah ni parsoran ta selaku halak na porsaya nadup irahut ibagas holong ni Kristus. Ibagas parguluhan hapor sayon ta PHP maningon boy do idah kita bahasa age pedoma itobus kita langka penipita si panjalo tumang kita. Puri ni PHP ni doma ihop kop Kristus kita marite hidup ni hurni langka penipita si pananginangi tumang kita. Lang pitah penikmat tumang kita. Tapi maningon ibotoh kita do aha nagabe hakta, aha nagabe hawajipanta ibagas namar hapor sayaon terlebih namar parsoran kita pakon halak na porsaya na legan. Totu ibagas parguluhan ta sigano pari sadahal na talup doai tene jana sadahal na brandear doai anggo hita manjalo aha nagabe hakta ibagas parguluhan ta sigano pari. Tapi ulang gabe lupa humani hita. Bahasa ibagas parguluhan taon pe adong do humani nagabe hawajipanta. Ama hawajipanta ibagas parsauranta sigano pari tarlobi ibagas nalau pajongjong hasadaonta namaronjolan bani holong ni Kristus. Aima segala sesuatu haganupan nani horjahonta maningon do maronjolan bani holong ni Kristus Homa. Ijon ma gati jupah kita persoalan jana gati jupah kita nabuy patubuh parlajuan ibagas guluhta sigano pari. Nini hurta sukup ma sahali, sukup ma dua hali, sukup ma 3 hali tumang kita laho marusaha padiarhon patorsahon parsauranta sigano pari. Tapi nini hata nine bata ulang makahonasyam sengra nai bata apasan. Ahado artini ay ma
Doma ihopkop ne bata hita. Doma ihaulongi hita. Lang adong syaratnya. Totu, sonay mahumani hita, ibagas parguluhan taon. Bahasa maningon patridah konon tado humani. Ang gusihol do hita, ase martuah kita, sihol hita, ase marmalas niuhur hita, sihol hita, ase jupan hasonangan hita, sihol hita, ase jupahan namadir hita, merhitihun ni pangarapan apa haporsayonta hubani Kristus totu maningon sonay mahumani. Sihol ni hurta pakon hasil sironta maparnalang dirita rosi marlumbang niuhur ibagas na laho patorsa-torsahon parsauranta pakon hasomanta lang tarbahen lang bapayin ang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus say adong dotong parsoalan na idupa kon hita ito nga ni rumah tanggata ito nga ni namar keluarga ito nga ni namar kuria tapi ibagas persoalan na idupa kon hita ay ma gabi tardilo hita ahado nabuhi ibahin hita ahado nabuhi ihorjahon hita selaku halak na porsaya na gabi hawajipanta ase songon hata ay halak na manaburdo halak na marparyama artini ay ang gosihol do hapenihita marparyama marhitihon ni horja na madiar maningon na madiar do homa itaburhita ibagas haguluhanon lang mungkin bapay nang jana lang tarbahen anggo na masamurdo na isuan hita mangarap kita mga parparyama na madiar tapi marparyama na madiar hita anggo na itabur hita ay ma na madiar artini ay anggo sihol hita marparyama totu maningon manabur do hita jana aha na itabur ta ay maningon do iramot kon hita maningon do ijaga hita ase marbagal jana das hubani na marparyama ay ma ase anggo sihol do hita bani guluh taon marparyama hita bani na madiar ulang marnaluja hita laho manabur na madiar ibagas guluh taon halani do maparlubi hita manjalo na madiar humbani na ibata amen martonggo mahita. Terima kasih may sombah kunuhur nami hubamu Tuhan. Bani hatamu nadop manorangi ur apa pikiran nami bani panorang sogoton. Ajari ham hanami tongon Bapa. Laho mangarusi. Aha nagabe hak si jaloon nami. Humbani idop ni hurmu. Janah ahoma nagabe hawajipan nami na sinuruhmu si horjahonon nami ase tarbahen hanami tongon Tuhan mapar na lang diri nami ase marhitihun ni ay tarbahen hanami jana seng marnaluja hanami laho makurjahon na madiar tarlubi itonga-tonga ni persoran nami si gano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami calo hamma nami rapakon tonggo nami amen. Horas mahubata ganupan Bapak Inang. Selamat pagi. Selamat marhorja mahubata. Marhorja na irumah sonay age marhorja bani yanan parhorjaan libe. Horas. Shalom.